Danas ću vas naučiti ono što ste vidjeli u intru. Taj potez je stvarno prelep. Možete kasnije na taj potez dodati još par karata, još par paketa da izgleda mnogo lepše. Pa ovako, da počnemo. Prvo što želite da uradite je da imate špil normalno u ruci. Zatim stavite palac preko ivice dalje, kažiprst stavite preko ivice koja je dalja od vas i zatim stavite mali prst preko ivice koja je bliža vama. Sada možete ovako da držite karte, vidite, da vam ne ispadnu. Što je da tresete ovako da vam ne ispadnu karte. Ok, pogledajte sad. Stavite palac pored malog prsta, palac druge ruke stavite pored malog prsta i podignete ovako. Znači, ništa se ne odvaja ovdje od kažiprsta, samo ovako možete da, na primjer, rotirate paket, vidite. Zatim, podelite još jednom, vidite, i dobili ste ovo Z. Vidite, ovako. Znači, ovaj srednji paket može da se rotira oko kažiprsta, ovaj paket, gornji paket se drži između srednjeg prsta i palca i donji paket je između kažiprsta i malog prsta i dalje. Pogledajte sad kako. Sada, bukvalno odavde, ruku koja vam je, odnosno ovu ruku ovdje, meni je to desna ruka, vama će ako ste dešnjaci biti leva ruka. Vi je rotirate dalje od vas, znači ovako, dalje od vas, vidite? I kad ste izrotirali dalje od vas dobili ste ovako nešto. Zatim ovu ruku koja je, ovaj gornji paket koji držite levom rukom, odnosno ja držim levom rukom, dešnjaci drže desnom rukom. Vi ga rotirate ovako da dobijete ovaj nepopunjeni kao kvadrat, četvorugao, vidite. Dobili ste ovo. Zatim, stavite kažiprst na kartu gornjeg paketa, vidite. I počnete da gurate. To neće biti lako odmah. Nećete moći odmah da gurnete kartu, ako budete mogli, svaka vam čast. Nećete moći odmah lepo da gurnete kartu. Jedna vrlo važna stvar je koju morate da naučite, da srednji prst ostaje ovdje sve vreme, pošto kad gurnete kartu ona se rotira, vidite ovako oko srednjeg prsta. On mora da stoji tu da bi karta mogla da se rotira. Ako nema srednjeg prsta ona se neće rotirati, vidite, ona će ići ovako. A kad ima srednjeg prsta ona se rotira. Sad ste dobili ovo, ovako. Znači još uvijek nije popunjen kvadrat, sa ove strane ovako izgleda. Jedino što treba da uradite je sad da stavite mali prst ovdje i da dobijete ovako kvadrat, vidite. Izvinjam se zbog kamere, ne znam šta se dešava trenutno, ali nema veze, vidite. Sad, ovaj paket gdje je meni devetka kocka, to je ovaj paket ovdje koji držite između palca i srednjeg prsta. I ostala 3 prsta ove ruke, znači ovaj paket ovdje, vidite. Dođete palcem druge ruke, znači ove ruke ovdje, moje leve, vaše desne. Izvinjavam se, moje desne, vaše leve. Znači ako su dešnjaci, vaša leva ruka, palac vaše leve ruke dođe i pipne ovaj paket ovdje. Koji je preko puta ovog paketa, vidite. Ovaj paket je ovdje koji držite između kažiprsta i malog prsta. I sada dođete preko puta tog paketa i dođete do paketa sa 9. Sada pipnete je skroz ovdje na donju ivicu što dalje od vašeg palca, da vam se palac baš rastegne. I počnete da vučete ovako. Vidite, znači gurate gore i na stranu, znači malte ne gurate vertikalno onako, gore i na stranu. I kad to radite, ona će karta ovako da izlazi. Sad, bukvalno šta treba da uradite je da dođete u kontakt, da ona dodirne vaš mali prst. Kada ta karta dodirne vaš mali prst, vi možete da napravite ovo, odnosno taj kao crv izgleda, na engleskom se ovaj potez zove worm, zato što izgleda kao crv. Sad, kada već imate ovako, tu možete već završiti, možete bukvalno samo spustiti pakete i završiti floriš, ali ako želite da vidite kako da napravite ono veliko, odnosno sa dodatno 2 paketa, ostanite da vidite. Pa
S obzirom da ste ostali, što znači da želite da vidite kako uraditi worm sa bonus 2 paketa, verujte mi, nije teško. Ovako, kada ste došli u ovu poziciju, ruka, moja leva ruka, vaša desna ruka se rotira ovako, vidite. Znači, dođete malte ne da napravite trougao ovako. Odnosno, vi ga i napravite. Možete tu čak i palcem uzeti ovu kartu ovde da vam ne smeta. Zatim. Pogledajte. Znači, ona ide ispod. Vidite, ovde ispod. Ispod ovog paketa gore, koji držite između kaži prsta i palca. Ide ispod i vi uzmete prste, domali i mali prst vaše desne ruke, ako su dešnjaci moje leve, pošto sam ja levak, i stavite ih ovako, obrnete ovu kartu ovde, vidite, odnosno ovaj paket ovde. Vidite ovako. Stavite mali prst ispod, srednji prst preko. Još uvek imate kontakt, naravno, palcem sa ovom kartom, vidite to ovako izgleda, i počnete da vučete kaži prstom tu gornju, izvinjavam se, domalim prstom tu gornju kartu. I dobili ste sada već ovako. To su već 6 paketa. I naravno 7. da dobijete, to će biti još prostije od ovog poteza ovde. Ovo je zapravo težak potez, tako da će vam trebati vremena da ga naučite lepo. Bukvalno, pošto sad ne mogu da vam pokažem nikako, stavite ovaj paket na bradu. I razdvojite, presečete ga bradom. Znači, vrlo prosta stvar taj gornji paket da se preseče. Treba će vam neko vreme da se naviknete da držite kartu bradom, pošto ono zajebano je realno. Ovaj potez nije baš za početnike. Znači, ima težine u sebi. Treba će vam, ako ga nikad u životu niste radili, možda će vam čak i nedelju dana trebati da ga uradite lepo, ali verujte mi, ovo je savršena stvar. Mislim, pogledajte spreda ste videli kako izgleda, tako da ne znam šta bih mogao drugo da vam kažem.